Assim, arquitectura, indústria e história se mesclam. Benvinguts a Lavaver las Minas. Lavaver las Minas. Aquest secret n'est pas desconnu. Le nom du village que deixa poc de place à l'imagination. La sua histoire que s'escriu au carbone. Si la production carbuera est continuée dans l'edat mediana, qu'est en 1868 que la commune est créée, en travaillant une existence administrative à l'exploitation. A tal que sabia la transformação. Carbueras. Horts de coc. Lavades de carbon, laboratoris. E de seguir, mais os obreros e altas instalações indispensáveis à la vida comune. Mas o declic que conhecemos é que se ressenti. A petits rins, la produção que baixa, o número de minas também. E em 1969 que n'est acabat nas minas de Lavaver. L'histoire de Lavaver que il a de la mina, carrega la sua prosperitat e la sua baixada, carrega de espè e desespè. Che n'ha faisonat lo paisatge e deixat una traça indelebile en lo cor dos homens.